ikaze nanone kuri update aho sahi ibintu byakomeje kudogera. Ni nyuma yaho Lieutenant Colonel Wingoma umuvugizi wa AFC arasiwe irubaya, MONUSCO itangiye kwidoga magingaya ihise inyarukira Uvira mu gucunga umutekano. Ese mama ko bivugwa ko yitwa rya Wingoma riri kuri abo bantu bose muri rusange, tutirengagije igihugu cya Angola, tutirengagije no MONUSCO operation irimo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko n'ubundi ari uburyo bwo kubasha kurasa bamwe mu bayobozi b'ibikomangirizwa by'iri huriro rya AFC, umugambi ukomeye. Nyemerera umwe akanya gato turi bwakira umuroko informa kuri Tera tubwire ko situation imeze, ariko turebera uko byifashe haba muri Uvira ndetse mu Minembwe y'intambara ikomeje kuba icyorezo, ndetse n'aha irubaya hamaze kuba isibaniro. Nkundira rero anze mbikugezeho iminota mike n'ubundi ni updates. Urabizi ko bitarenga iminota 10 mbere yuko ujya ku mafunguro, ariko wanajya no ku mafunguro uri kubyumva, cyangwa mbere yuko usubira mu kazi. Nkundira wumve uko situation zihagaze sahingi. Bakunzi ba Kigali News, reka tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mwe mwabashije kubana natwe igihe kingana gutya, ndetse nawe ukiza bwa mbere nta kintu usabwa uretse gukora subscribe, like, share ndetse n'ibindi. Nge muri kumva ndijyanye yawe umugisha nk'ibisanzwe ku batamenyerewe wenda cyangwa ku batanzi. Ni mu gihe n'ubundi uyu munsi ari umunsi wo kuwa gatatu tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Urumva ko turi guheza ukwezi kwa kabiri nyuma yuko ibaye ari iminsi igera muri 7 agahenge kari bwubahirizwe kuri 18 kabaye agaterera nzamba. Ni mu nkunde rero nze turebe kuri page ikomeye y'urupapuro rw'amakuru tugiye kubagezaho, ndetse umenye uko situation ihagaze ku buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuze turebera mu ko situation ihagaze mbere yuko tureba page ikomeye ya politike. Reka tubanze turebe uko situation ihagaze, aho nababwiye ko nzajya mba amakuru yizewe kandi acukumbuye. Duhamagara umuroko informa atubwire ko situation ihagaze sahi ngiyi magingaya, turebe uko bihagaze ku murongo wa telefone. Reka tuze twakire Bwana Bizima atubwire indo nido, aduhe akantu ku kandi, atubwire uko situation ihagaze, ubundi mbonereho nanjye mbabwire page ikomeye cyane. Nkundira rero urebe ino video wumve situation ikomeye cyane yaciye intege ihuriro rya AFC. Ku murongo wa telefone twakiriye Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni isaha n'ubundi ikomeje kuba mbi ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko bakurikirana bya hafi ihuriro rya AFC ndetse n'ibikorwa bya AFC mu bice. Navuganye na bamwe batuye Masisi, navuganye na bamwe batuye mu Rucuro, navuganye n'abarigoma, mvugana nabo muri Sud Kivu. Bose gikuba gikomeje gucika, ariko ntago nshaka ko tukomeza kumwibuka, ndetse wenda ko tugomba kubivugaho kugira ngo wenda bumve agaciro k'uyu mugabo wavuye muri AFC. Kandi binavugwa ko n'ubundi operation zikomeye zo kurasa bamwe n'ubundi mu bayobozi bakuru biri huriro rya AFC. Rero tutatindiye abakunzi ba Kigali News, nyemerera utujyane kuri tere utubwire uko imirwano ihagaze mu bice birimo kubera imirwano, haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu. Birasaba ko uzajya ushacengura vuba kugira ngo n'ubundi twe gutindira abakunzi bacu. Jya urasa ku ntego Bwana Bizima. Ego kanse nugaruka kuri izi nkuru zigenda zinyuranamo, kuko burya ku rugamba biba bihari n'ibyo biba bihari byo kuvuga, ariko urugamba rubanzirizwa n'ibikorwa, niko bigenda. Kuko ubu amabwiriza mashya hari nyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Wingoma, biravugwa ko muri kara gace amabwiriza yaturutse kuri General Makenga avuga ko umuntu wese uri kuri front line muri kira gice, uwo ari we wese, yaba komanda cyangwa umusirikare muto, atemerewe kugenda na telefone. Ari uburyo bwo kuzirometa ndetse zikava mu cyerekezo barimo, atari bimwe byo kuvuga ngo telefone zirajimije, ahubwo ari ukwikuraho burundu, kuko bimaze kugaragara ko ziri
bintu bitatu bya mbere by'ibanze bitera kuraswa na drone cyane mu buryo buhambaye. Rero urumva ko ari amabwiriza mashya kandi ibi biba bikoreka icyerekezo cyangwa inkomoko y'iraswa nka ririya yagiye ituruka. Ni ikintu cyagiye kigarukaho kenshi ndetse no mu ntambara zagiye zibaho muri Sud Kivu. Rero reka tujye mu mirwano muri iki gice cya Masisi. Uvuga ko n'ubundi mirwano ikomeje mu duce dutandukanye kandi harimo kwigarurira uduce twinshi ku ruhande rwa M23 bitewe n'umuvuduko ifite, ndetse ubona ko ariko hariyo amabwiriza mashya cyane yo kwigengesera mu buryo bukomeye bitewe na drone bakeka ko bashobora kugabwaho, kandi ubona ko ari ibintu bikomeye cyane mu gice kimwe giherereyemo imirwano muri kiriya gice. Rero ni ibintu bivuga ko hagomba kubaho ubushishozi bukomeye hatabayemo guhubuka bitewe n'amakuru aba yatanzwe yavuye ku rwego rwo hejuru kuri akote ya FARDC bivuga ko n'ubundi gahunda igikomeje y'ibitero bikomeye cyane bya drone muri kara gace mu buryo bwo kwibasira uruhande rw'ingabo, abayobozi bakomeye ndetse n'abatoya basanzwe. Rero urumva ko nta makuru cyane asa naho yatewe n'ikikango cyane kuri M23 ku buryo ubona ko hagomba kubaho ubushishozi cyane, kuko ubona ko ibitero bikomeje cyane muri kariya gace, kandi ni misiyo ihari y'uko umuyobozi uwo ari we wese uri muri kariya gace yaba ayoboye ingabo agomba kuraswa n'iyo misiyo FARDC ifite muri iyi minsi. Kandi hari ikibazo cyane gikomeye mu bwirinzi bw'ikirere ko batabasha kugenzura ziriya drone zarashe Wiringoma, bivuga ko ari sisitemu nshya bazanye itandukanye n'izo bari basanganye, ubona ko yatumye habaho kubyibazaho cyane ndetse byateye ikikango cyane ku ruhande rwa M23, kuko baracekinga muri radari zabo bagasanga kiriya gitero batarigeze bakibona. Bivuga ko cyabateye impungenge cyane bitewe n'uko sisitemu yabo itabasha kukigenzura. Rero urumva ko ni ikibazo M23 ifite cyane gikomeye muri kariya gace. Mu mirwano ihari rero biravugwa ko ubu kurwana ari gake gake bitewe no kwigengesera ko bashaka kugabwaho igitero na drone ziri muri buriya bwoko batarabasha gutahuriza arizo. Rero urumva ko umuvuduko wari uhari mu bijyanye n'imirwanire hashobora kubamo inkomyi cyangwa impinduka bitewe n'izo mpungenge zo kwikanga izo drone batarabasha kumenya uburyo zikoramo. Ariyo mpamvu hari amabwiriza avuga ko kurwana ari gakeya, ndetse bagasa naho babanza kugenzura ibyo kugira ngo hatabaho ikosa ryo gutakaza abandi basirikare benshi. Yes, nkundira rero mbere yuko werekeza muri Sud Kivu tugiye kureba hamwe uko mu minembwe bimeze, turebe iyi MONUSCO bivugwa ko ikunda kugambana kuri kote ya AFC, aho iri tsinda rihuriyeho rihagarariye ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tayari ejo n'ubundi bamaze kujya gusura umujyi wa Uvira kugira ngo barebe uko bimeze. Iyi ni inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR ryoherejwe muri teritwari ya Uvira gukora n'isuzuma ry'ibanze ry'umutekano waho. Ubwo urumva ko bafatanyije na MONUSCO n'iyi SGLR, aho MONUSCO yasobanuye ko ubutumwa bw'iri tsinda buzamara iminsi 5 guhera ku wa 23 bwo hacemo iminsi 2 kugeza ku wa 27 Gashyantare 2026, kandi ko bwatangiye nyuma y'ibiganiro yagiranye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umuyobozi wa SGLR Felix Tshisekedi. Itsinda riri muri ubu butumwa riri gusuzuma niba ibikorwa bya MONUSCO na SGLR byo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri Uvira bizaba byizewe, bizaba bitekanye, kandi niba bizashoboka. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Vivian Van de Perre yagize ati kugenzura neza iyubahirizwa ry'agahenge byitezweho kugabanya ubugizi bwa nabi, kurema umwanya wabonekaho igisubizo cya politike kirambye. Vivian yasobanuye ko bitandukanye naho no mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, akanama ka Loni gashinzwe umutekano
gateganyije ko inshingano za MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zitarimo kurinda abasivile. Umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix aherutse gusobanura ko kohereza ingabo za MONUSCO zigenzura agahenge muri Kivu y'Amajyepfo bizakorwa mu byiciro. Lacroix yasobanuye ko mbere yo kohereza abasirikare bazabanza kumenya niba umutekano w'ingabo za MONUSCO uzaba wizewe mu gihe zizaba zageze muri Kivu y'Amajyepfo, bityo ko hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zizakura amakuru yizewe. Umugambanyi mukuru MONUSCO urumva ibyo ari gutangaza. Bwana Bizima, umutekano uhagaze ute muri ibyo bice? Nyemerera ukubita ubangura utubwire uko situation ihagaze. N'ubundi muri iki gice cya Uvira ni igice cyagisigarukaho intambara mu gihe gitandukanye kandi n'ubu zihari. Ubu igice kivugwamo imirwano n'ubundi ni igice cya Minembwe. Ivuga ko iyi mirwano isa naho igiye kuhamara none nk'iminsi ibiri, kandi ni imirwano yari ikomeye cyane nubwo abantu basaga naho bahugiye muri Masisi. Ni imirwano yari ikomeye irimo drone n'indege z'intambara ndetse zidasanzwe, ubona ko yabaye nk'aho inaniza cyane M23 ndetse na twirwanaho mu kiriya gice cya Mukoko, Nyaruhinga ndetse na Karingi na Bidegu, Irundu. Ni uduce twarashwemo cyane ndetse no mu gitondo cy'uyu munsi biravuga ko imirwano yabyukiye muri aka gace ka Mutunda ndetse ka Mutunda, Rwiko na Mutunda, Mukoko na Mutunda. Utu duce uko ari dutatu n'ubu muri iki gitondo cy'uyu munsi biravuga ko humvikanira imbunda ziremereye ndetse na drone zagiye zizamo, ariko urabona ko basa naho nabo buye ibitero mu bihe bidasanzwe nk'uko bari bamaze iminsi basa n'abatujemo, ariko urabona ko hari icyahindutse cyane mu bijyanye n'imirwanire, ku buryo amakuru ku ruhande rwa M23 rwose bavuga ko ibitero by'ejo byari birimo imbaraga zirenze ku buryo bari babigezeho impagara cyane bitewe n'iraswa rikomeye ryakoreshaga indege ndetse n'imbunda za tirari. Gusa babashije guhagarara mu mwanya wabo neza, kuko utu duce n'ubundi basa naho bagihanganye bababuza kutwinjiramo nk'uko bifuzaga kutwigarurira. Yes, muri Uvira umutekano umeze ute ndetse na Kamanyora? Uvira umutekano waho ni ubusanzwe, nta mirwano iri muri uriya mujyi uretse operasiyo zirimo n'umuvoma nyine ya operasiyo ziri gutegurirwamo ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abarundi, ndetse urabona ko ari umujyi uba uri gukoreshwa cyane mu gutegura ibitero bimwe na bimwe. ubona ko harimo hateganywa ko hari ibitero bishobora kuba muri Plaine Rusizi muri iyi minsi bitewe n'imyiteguro iri muri uriya mujyi wa Uvira kuri akote ya FARDC. Yes, Bwana Bizima, mbere yuko dukomeza uko situation zihagaze, reka turebe ubutumwa bwa mbere bw'umuyobozi wo hejuru muri AFC waciye amarenga y'urupfu rwa Wiringoma. Mu butumwa budatomora ku bijyanye n'urupfu rw'umuvugizi w'igisirikare cya AFC Lieutenant Colonel Wiringoma, umuhuzabikorwa wungirije w'iri huriro Bertrand Bisimwa yatangaje ko urugamba rw'impinduramatwara igihe cyose rugira intwari zimena amaraso zikitangira kubohora igihugu. Ni ubutumwa Bertrand Bisimwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Twitter, ubu rwahindutse X, mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 25 Gashyantare, nyuma y'umunsi umwe havugwa urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Bertrand Bisimwa yagize ati: impinduramatwara igerwaho n'intwari, igihe cyose zitanga ubuzima bwazo zitizigama kugira ngo zibohore igihugu, ziharanira ahazaza heza habereye abazabakomokaho, umusingi wa leta irinda abaturage bayo nta vangura. Ubu butumwa bwatanzwe na Bertrand Bisimwa wigeze kuba perezida wa M23 itarivanga n'iri huriro rya AFC, buje nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare havuzwe urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma wavugiye igisirikare cya AFC
M23 kuva hakiri umutwe wa M23. Ni ubutumwa bubaye ubwa mbere mu bayobozi bo hejuru ba AFC busaba n'ubuvuga kuri uru rupfu rwa Wiringoma, wari umwe mu basirikare bafite igikundiro mu barwanyi b'iri huriro no mu banyekongo benshi. Ihuriro AFC M23 kugeza ubu ntiyashyira hanze itangazo ryemeza iby'urupfu rwa Liyetona Wiringoma, mu gihe hemezwa n'ibitangazamakuru byinshi birimo na mpuzamahanga nk'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko aya makuru byayemerewe n'abayobozi muri iri huriro. Amakuru avuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma yivuganywe n'ibitero by'indege zitagira abapilote arizo drone bya FARDC byagabwe mu rukerera rwo kuwa kabiri ahagana saa 9 z'igitondo mu gace ka Rubaya hazwiho kuba gakungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu butumwa cyari cyanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa X cyemeje ko urupfu rwa Wiringoma, nubwo iri tangazo ryaje gukurwaho nyuma y'umwanya muto rigiye hanze. Bwana Bizima, sinzi nimba aricyo twaba twibagiwe kukubaza, waduciramo vava n'ubundi application zibarakagaruka. Yego, ikiriho muri iki gice cya Masisi ndetse n'uyu mujyi wa Goma ubona ko habayemo impinduka cyane mu bijyanye n'umutekano ku buyobozi bwa M23, kandi ni ikintu cyumvikana kuko hari ikikango cyane cy'uko ubu tuvugana amagingo ya sisitemu yabo itari kubasha kugenzura izi drone nshya zaje. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi kitarabonerwa umuti. Yes, bwana Bizima, reka tugushimira n'ubundi ukomeze uturebere uko situation zihagaze, n'ubundi turi updating abakunzi ba Kigali News. Yego, urakoze cyane. Yego, namwe bakunzi bacu bakadasohoka, reka tubashimire tubifuriza amahoro meza ndetse no gukomya kwihangana ku bakunzi uyu musirikare ukunzwe n'abatari bakeya mu bihugu bigiye bitandukanye bitewe n'ibikorwa bye yagiye agaragaza ndetse n'urukundo yagaragarizaga abaturage aho babaga bamaze kubohora. Ciao, reka tubifuriza saa sita nziza, twihanganisha bikomeye abari muri zone z'intambara, tutibagiwe n'abarwayi tubifuriza kurwara ubukira.